namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course I'm the Sayicology. I think lo ngata khunglinga of course na the event organizers and possibly osungove kwala ka ndika video leyi. So video ni andla andzaka loko ni fike ni vona a post on Facebook a ni karhi ka swona to be honest laha my attention yi nga la ku unga fa tsala ku Sayicology ri na gig nje phela na rona ri humeseni album this year. I swilo leswi nga fika nhlangano swo se mani nga ri ka swona guys. However loko ni fika ni cheka his I mean a personal account here and na swi komba ku le update khale ti nga se va kona ni veta ni ku it's fine. Let's go to the main page. So loko fika hi nghena ka the main page guys to be honest mani nga ri ka swona va ka swona like the last time he posted something a ku ri the 27th of November a ku ri timhata na tata Hosingove la album ya Hosingove la. So loko hi cheka mani ku nga ku endleka yini. So the last time loko a va na gig leyi yena a ku ri the 28th of October as you can see ka leya Gaza 3-man show a ku tlhoko na Hosingove na Dr. Joshua na Severa Press Rangana a ku ri yona liya. So leswi ka mina ku va more like a question ku nga kha ku problem yi ri kwini like how is this possible like for artist yo fana na Sayicology phela a hi artistana artist yikulu swinene loko sweswi le ka December a va le ku yi bukeni. So like ku va a question ku nga kha ku endleka yini ti-event organizers ta kwala ka Gaza letikulukumba vo Colombia vo Lekere vo Gagashi vo Khalanga Productions and others like what's the issue like why misolo a va nga ri ku bukiweni. Ku va a question from Master Timani ku swi twisiseni because loko u ta ka performance xa performer demand it tlula ti-artist to tala hikuva a ni na ni tivi ku vele ka mavito ya ti-artist because Sayicology i tlhela kota no cina wa cina mayikumela na mhaka leyiwa and loko ku ri swi ya ka performance a ni nga tlhela ni n'wi ranka misalo ni n'wi veka ka level yo Severa Press Rangana wa performer swinene misalo. So mara a ni ku swi twisiseni ku wa a nga ri ku bukiweni like swi loko ni confuse a ni swi twisisi loko hi le ka December leswi a va zami ku n'wi buka mani a va zami like zero like swo ndina ku a artist ya ntikelo ku ri ke ni na ntikelo it's very wrong it's very wrong. So for leswi mi nga ni lumi guys ku va a suggestion leyi mina ni nga na yona ko mavonelo ya mina a ni ri swa boha mara hi ku vona ka mina I think Hosingove might help a swi bohi mani ni twa mos ni te a swi bohi might help mi kuma ku loko ku ri yi bukiweni ka gig yo karhi yi vula yi ku phela ni na munghana la Sayicology na yena mi nga n'wi zama kwalaha mi nga negotiate ya mi vuya laha na laha ma yi kumela na mhaka leyi. I think na sweswo swi nga pfuna loko vo va na agreement yaleyo ma yi kumela na mhaka leyi because loko mo fika mi cheka vanhu vo fana vo Brestone ku va na Dr. Joshua tigig leti va kha ti kuma through Dr. Joshua hi yona va kha yi ku yi n'wi vulavulela and stuff like that ma yi kumela na mhaka leyi ku fana na Hlavo hi side ra president ma yi nga na swi vona na kokwalani. So a ni ri swa boha a ni mi ni twe kahle I'm just saying maybe a swi ta pfuna because swa hlamarisa guys like 0 gigs the whole December no who booking zameni Sayicology it's wrong it's very very wrong. A producer a powerful project mi nga mi twini ndi ya Msila wa Yingwe it was a very very good project it was good Hosingove la yi tiyimiserile swinene a le ka project liyani mi nga yi twa loko mo yingisela kusuka masunguleni mi fika makumu ta swi twa ku a yi tiyimiserile swilo swi kahle swilo swi chachani swi kahle everything was good. So mara swilo ku hlamariseni ku wa a va nga ri ku bukiweni so hey ku va concern leyi nga na yona yaleyo hi leswo. U ni nyenyenyetsile a yi nge hohlomukile u ta tshama kwihi a wu xavanga mbhala a wu xavanga nchumu xa mbhedo wa kweswi xi ngo vuya u lava ku endlelela hika van'wani va tirhela ka malembe mambirhi ma hela hinkwawo ma ku hiku a wu vuyisi nchumu hi mina kokwana wa ni khulumaka leswo hanyini wa wena